kalau bagi lu sana ini rantau, kalau inyo pulang kampung hampirlah ke Jus Extra. Yang terletak di simpang 3 Kumpulan, menyediakan buah, jus, sup buah, salad. Jadi kalau bagi lu sana yang pulang kampung, mampirlah dulu. Terima kasih. Oke, selamat datang di Limo Koto TV. Oke, ya belum beli jus, jalan-jalan dulu. Ya, beginilah situasinya bulan Ramadan hari kedua. Nampaknya agak ramai.
silakan mampir, ada buah, ada jus, es buah, teler, bagian kita sana. Hoi, kamu jualan? Kalau bagi rencana ini rantau, kalau ini pulang kampung, mampirlah ke Jus Ristra. Yang terletak di Simpang 3 Kumpulan. Dan kami melayankan dengan segala hormat. Menyediakan buah, jus, buah, salad. Jadi kalau bagi rencana yang pulang kampung, mampirlah dulu. Sip. Terima kasih.